dobro mi došli u novi video. Danas snimamo jedan novi vlog. Nisam par dana snimala, djeca su mi bila na raspust, tako da nisam imala vremena ni za šta. Ali eto, danas smo krenuli opet sa snimanjem. Trenutno sam krenula u prodavnicu, tačnije u prodavnicu za tehniku. Sad snimam sa telefonom, ali Amal mi je skoro uzeo kameru novu sa kojom ću vam snimati vlogove i sa kojom će mi biti mnogo lakše da vam snimam. Međutim, on SD karticu tu koju mi je uzeo ne odgovara za ovu kameru, tako da moram kupiti novu. I sad sam krenula u MediaMarkt da vidim imaju li oni tamo i usput ću se pravo i namiriti jer pored tu mi je i prodavnica ta koja mi treba. Pa vas vodim sa mnom danas. Meni je također sutra rođendan. Odlučila sam da napravim sushi jer doće moj vjerovatno, Amalovi će doći, a i Naila mi obožava sushi da jede, tako da sutra ću biti domaćica i napravit ću nam sushi za večeru. Pa ću vam vjerovatno i taj proces malo da snimam. Ja koja sam odlučila da na pauzi uvijek idem da se namirim, ali mi gdje živimo stvarno ima dosta škola, uglavnom, dosta školi ima oko nas i u 12 im je pauza i onda je stvarno haos na putevima, ali ja nemam druge prilike, tako da uvijek moram dok mi je pauza da završim to što imam, što mogu. Ali stvarno je katastrofa ovdje. Skoro sam stigla jer meni je ovaj shopping tako reći na kilometar od mene, tako da mi je to blizu i zato mogu uvijek na pauzi za čas sve to da obavim što mi treba. Završila sam, uzela sam karticu koja mi treba. Nadam se da sam uzela dobru karticu jer prvi put sam ušla, našla sam tu karticu koju sam mislila da je tačna i izašla iz prodavnice i htjela sam da je stavim, međutim sam skontala da je totalno pogrešna kartica. Mrzim ovako ove stvari da kupujem bez Amala jer ja to sve na brzinu samo da uzmem i da izađem iz prodavnice. Međutim on to sve u detalju pogleda, ali eto. Očigledno ja to nisam uradila i pogrešnu sam karticu uzela, još sam je otvorila. Srećom da su htjeli da mi vratu pare i da kupim tu koja mi treba. Probat ću je sad kući i nadam se da će biti to. Ja još ništa nisam dočkovala, popila sam samo kafu, ali u prodavnicu sam našla nešto mnogo dobro. Ovo su nešto kao krofne, ali punjene sa pistačom, kremom od pistača, tako da ću sad jedan da probam jer mislim da je stvarno dobro. Večeras idemo na fitness ako Bog da, tako da može nam se. Sad ću pravo da svratim u prodavnicu ovu jednu kinesku. Tu ima sve ovo što će mi trebati sutra da pravim sushi. Ja sam uzela već ovo povrće i to, ali treba mi još ponešto, tako da ću pravo tamo da svratim i da to završim. Ovo baš dobro izgleda. Da vidite li, mislim da krema ovako. Ovo je stvarno dobro. Jeste je puno šećera, ali kao što sam rekla, može nam se. Sad ćemo da probamo karticu. Nadam se da sam tačno uzela. Da vidimo kako se ubacuje ova, mislim. Ovako. Aha. Mislim da je to. Trenutno sam upala novu kameru i sad sam počela sa ovom da vam snimam. Što mi je interesantno, ova kamera gdje god ja krenem, ona će da me prati. Baš mi je neobično, ali mislim da je baš praktično da ne razmišljam o telefonu gdje i kako ću da ga stavim, jer ova će baš da me prati gdje god ja krenem. Još malo vremena mi je ostalo od pauze, tako da ću to iskoristiti da namirnicu ovu koju sam uzela maknem. Mislila sam da vam snimam jedan haul namirnica, jer dosta mi je naroda reklo da bi vam to baš bilo interesantno.
Ali evo trenutno u ovu prodavnicu gdje sam ja bila, ova se zove Albert Heijn. To je jedna holandska prodavnica, međutim ona samo je ima, ja mislim, u Holandiji i u Belgiju. Ovdje su također još neke filijale otvorili, ali ne vjerujem da je ima u drugim zemljama, sem u Holandiju i Belgiju. Tako da ne znam da li će vam to interesantno biti, ali vidjet ću ovih dana da se namirim u Lidl i možda također i u Aldi, pa ću vam to snimati da eto čisto vidite kakve su cijene ovdje u Belgiju, da možete da uporedite sa Lidlom i Aldijom blizu vas. Ovo ću sada maknem i onda imam sastanak, tako da moram malo da požurim. Ja moram danas da odem Najlu, da uzmem u stvari Najlu i Noru, jer Amal mi je javio da će danas duže raditi. Trebao je sutra malo duže da radi, ali pošto mi je rođendan, on je eto promijenio. Tako da ja moram djecu otići da uzmem, sad ovo da završim i idem. Prije nego što odem da ih uzmem, sratit ću u onu kinesku prodavnicu o kojem sam pričala malo prije, jer mislim da će mi lakše biti da odem sama nego njih dvije da vodim, pogotovo Noru. Ne bi mogla ništa da završim što sam planirala. Tako da ću ja u miru na brzinu otići da uzmem to što mi treba tamo, pa ću otići pravo njih u školu da uzmem. Idem sad ovo da maknem, pa se vidimo kasnije. Uzeli smo Najlu iz škole i sad idemo ja i Najla zajedno do kineske prodavnice jer nisam uspjela prije toga da odem pošto sam imala sastanak koji se malo odužio. Tako da ćemo ja i ona zajedno da odemo prije nego što uzmemo Noru. Najli je danas bio prvi dan u školu posle malo dužeg odmora, jednu nedjelju dana je bila, u stvari bila je 2 nedelje, ali tu jednu nedjelju sam je upisala bila da je čuvaju, a drugu nedjelju je bila slobodna kući sa Norom. Matcha flavor egg rolls. Ovo mi baš izgleda dobro. Mislim da je to oko sladoled nešto. Šta je to? Ovo je sladoled, ljubavi. Ovo mora da se ne diskus prvo. Šta je ovo? Ovdje ima baš mnogo interesantnih stvari. Naprimjer, i ovo vidiš od matcha keks. Imate, znači ovdje ima šta god poželiš oko ove kineske. Ovo mi baš izgleda interesantno. Da li dozvam da probam? Mama, pudding. Koje ljubavi? Het is van zo'n gel. Echt lekker, hè? Echt waar. Mama, lees dat eens. Ik weet niet wat dat is, maar dat is echt heel lekker. Ovo je puding, ja. Nee, ik wil geen pudding. Ne, ovo je puding, ljubavi. Ima čak i ovo. Nešto ko išler, jel samo matcha. Kijk, Koje je ljubav? heel koek. Dobro, to smo probali, te mediće. Ja, I ovi su mnogo ukusni, ovi rice cakes. van wie is deze koek? Nee, van wie is deze kaart? Mama. To je naše, Najla. Oh. Vas. Hé, mama. Het is echt wel een leuke winkel. Od bombona do sladoleda, do slanog, do slatkog svačega. Stvarno, što god poželite ovdje ima u prodavnici. Ima ovaj Oreo Mama. jagoda. Ovo je breskva. Ovo je breskva i grožđe. Isto jagoda. Znači šta god poželite ovdje. Ove su mnogo dobre. Hoćeš ove, Najla? Ja inače ovdje kad dođem upalim telefon da mi prevodi sve živo jer nije jednostavno na kineski čitati. Aha, evo, mislim da ću da uzmem još ove štapića jer neću imati dovoljno sutra. Evo ovdje dođu 10 para za 3,30, ovo nije skupo. Imač, neki vidimo kako je slatko za djecu. Kijk,
Da jedeš sushi, će tu uzme mama? Oksana, die stok my company. Imaš ovaj, imaš i panda. I ovaj je sladak. Da lijevo sushi. Imaju čak i ove metalne. Ovo još nisam isprobala, uvijek sam ove drvene uzimala. Ajde, probat ćemo i ove metalne. Onda ima i ove čuvene noodles, koje su toliko popularne. Nudila čitava kesa, dođe 5 komada u jedno. Ne znam koliko, ovo možda 9 eura, tako. Ali sam čitala da stvarno nisu zdrave, tako da ćemo da probamo to da izbjegnemo. Neki komad uzmemo ovo što nam treba, ljubavi. I ovdje ima milionovi noodles na svaku stranu. Ovi su isto mnogo dobri. Wasabi. Ukus. Šta je ovo? Samo ne znam kako. Malo mi istrada da isprobavam ovako ove stvari. Ali mislim da nije loše. Čim se ostalo još samo 2, sigurno je dobro. Evo, ovo meni djeca obožavaju. Nešto kao keksiće od riže, ali imaju malo ukusa na ribu. Kad ću im ovo da uzmem. I ovi su mnogo dobri. Ovo su isto keksiće od riže, ali ukus algi. Predobro. Ima toliko vrsti da uvijek uzmem neki drugi. Ali svaki su dobri. Kinesku prodavnicu, zna baba. Nori. Više ovo je sve nori. I ovi su mnogo ukusni i zdravi također jer nema baš puno kalorija. Uzet ću ovaj jedan. I onda ima ovdje milion različitih čajeva. Ovdje viš matcha, ali ovo je matcha latte. Ovaj dio ima sve ovo specijalno voće. Ovo je mango kamen se prevodi, sad ne znam da li ovo, nema ovo svugdje da se kupi, ali kažu da je mnogo dobro, ali je stvarno preskupo. Dođu 6 ovi za 10, skoro 11 eura. Ja bih uzela sebi da probam jer znam da Amel sigurno neće htjeti probati, a i djeca, tako da previše mi je. Također milion vrsti šampinjona koji se koriste u one nudle. Kad se malo više upraksam, vidjet ću da isprobam i ovo. Najla obožava ove sokiće, tako da ću da je uzmem jedan. I ovdje ima još jedan. Ali ovaj ti voliš, ljubav, jel ti? Čak ima i od posuđa sve što vam treba za sushi, za supe, za noodles. Ovaj mi je baš presladak. Znači imaju sve živo. Čak i ovo što mora na paru da se pravi. Kao ne gyoza i to imaju. Ovo mi je ovdje preslatko. Ima čak i ovi setovi. Ovaj mi je baš cool da se stavu sushis. Mislim da ću da uzmem još jednu posudu, da stavljam soje jer imam samo jednu. Ali i ne vidim direktno ovdje. Ima ova, ali boja mi se ova malo manje dopada. Sad ćemo da vidimo na drugu stranu što imaju. I onda ovaj rejon sa milion vrsta nudli. Čak imaju i banane u konzervu. Bože dragi. Soja sosa mi treba, tako da ću da uzmem ovaj. Zbog ovoga sam najviše došla, treba mi ovaj seaweed da pravim rolne sutra. Uzet ću također ovaj panko, mogu možda i one druge da pravim. U autu ću ti mama dati. Ja. Ik lust dat. Mama, lust jij dat?
Weet je waarom ik dat lust? Omdat er zout op zit. En dat is zo groen en dat is... Hello, danas novi dan. Imam najavljene goste jer danas mi je, kao što sam već rekla, rođendan i odlučila sam da pravim suši. Juče sam sve uzela od namirnice što mi je bilo potrebno, a danas prelazimo na pravljenje suši. Pripremila sam ovo što sam mogla da pripremim, sad ću vam pokazati šta sve tu ima. Radila sam danas također, nisam uzela slobodno jer nismo baš planirali nešto da specijalno radimo, a i kiša je napolje, vrijeme je katastrofa, tako da više volim da uzmem slobodan dan kad mi je baš potreban i kad je lijepo vrijeme napolje. Ja sam već rižu napravila za suši. Za suši vam treba specijalna riža. Nisam nikad probala sa običnom rižom. Uvijek sam sa ovom specijalnom, što baš piše sushi rice, koristila i ona se samo skuha u vodu. Pusti se ta para da izađe i onda se napravi ovdje. Imam sirće pomiješano sa malo šećerom. Sirće se također ne koristi obično, nego baš ovo koje je potrebno za suši. Ja sam ovo sve kupila u tu specijalnu kinesku radnju, mada mislim da može i u drugim prodavnicama da se lako nađe. Ovdje je povrće koje sam pripremila, šegerepu, krastavac, avokado i ovaj surimi. To je jedna vrsta ribe. Imam losos. Imam ovdje Filadelfiju. I ovdje također ove nori listove koje će mi biti potrebne. Ovo je sprava koja mi treba da pravim suši, da ga rolujem. I ovdje sam također pripremila tunjevinu. Ovo je samo obična tunjevina iz konzerve i to ću da pomiješam sa malo soli, peperom. I ovaj specijalni majonez isto također za suši. I onda ćemo da filujemo. Nije ništa teško po meni, samo je poenta u tome da se sve lijepo slaže. Sad moram da pomiješam samo ovu rižu koju sam napravila sa ovom sosom. I onda se to malo promiješa i ostavi se da stoji. I ova će riža malo da ispane ono ljepljiva, da bude lakše također da se slaže. Prije nego što počnem da koristim ovu spravu, moram je u foliju ovu da zavijem, jer inače ne možete da slažete suši jer će sve da vam se lijepi. Tako da se uvijek ova provina folija stavi i onda možete lako da uvijate ovo. Eto, to bi trebalo ovako da izgleda. Sad ću da počnem da slažem. Ja za ovo volim da koristim rukavice koje su mi očigledno prevelike, ali dobro, nemam druge trenutno. Jer kad stavljam rižu na lišće, onda moram malo da namažem s ovim majonezom ruke da se ne bi to previše lijepilo i da mi ne bi ostajalo na ruke ili rukavice, kako god. Tako da mi je ovako lakše. Sad ćemo da počnemo da slažemo. To bi tako trebalo da izgleda. Ovdje ne idete skroz do kraja jer poslije kad se bude uvijalo trebate malo vodom da ovdje prođete da bi se zalijepio suši. Stavit ću malo ovih semenki. Tako. Onda prelazimo na povrće. To se samo poređa baš onako kako vam odgovara. Ovo ću napraviti sa tunjevinom sad. I sad rolujete. I svaki put kad ga ovako okrenete morate malo da ga složite. I to bi bilo to, taj prvi suši. Sad moramo da ga isječemo i da ga slažemo.
Za ovakove male što pravim imam jednu posebnu spravčicu i to samo napunim ovdje sa rižom i onda mogu ovako da je odgurnem da mi izađe. Ove ću samo sa rižom da stavim i može preko ovako da stavim malo lososa i to je to. I eto, to bi na kraju ispalo sve ovako. Ostalo mi je bilo još malo povrća i smese, tako da sam bila u pokušaju da napravim ove hand rolls. Nisu mi baš uspjele, ali eto, mislim da su ukusne. Ovo sad ide sve u frižider i onda ću prije serviranja da lijepo isječem pa ću vam to snimiti. Ovdje sam također pripremila piletinu jer moja svekrva i Amel nisu baš fan sušija. Tako da ću njima posebno da napravim nudle sa piletinom i mislim da bi to bilo to večeras. Za večeru mislim da je sasvim dovoljno. Sad ću još ove nudle da spremim. Šta tu ide? Ja kupljam uvijek ovu kesu sa povrćem koja je specijalna za wok. Ovdje ima sva ta smjesa i samo to izručim u tiganj. Piletinu popržim i posle na kraju dodajem ove nudle. Uz to možete svakakve sose da stavite, ja stavljam sve što nađem u frižider. Sad ću da stavim soja saus, imam ovu slatku sosu, imam susamovo ulje, ovo je neka specijalna sosa također za nudle i ova isto. I na kraju uvijek dodam malo ovoga, ovo je prženi luk, to izgleda ovako. Da li vidite? I ovo baš na kraju zna da da onaj predobar ukus, tako da ću i to da dodam i to bi bilo to.